आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहनबद मरुइब पाउ केंद्र के हाउसिंग अमसुंग अर्बन अफेयर्स की राज्य मंत्री तोखन शाहुना महाकी मंत्रालय की मखादा कक्सिंग जिला दा पाइखलिब थबकसिंग यांगसिनख्रे शिक्षा मंत्रालय की हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी बेनेट जोशी ने हाइरी यूजीसी ने थोकपा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क्स की मखादा महिरोइसिंग एक्टिविटीसिंग की खुथांगदा क्रेडिट तानब यारे नुपीदे चथब मियत मिनै की मायोक्ता सलाई अपुन नुपी लमजिंग लुपना सिंदुन ngasi इम्फालदा मियामगी ओइब खोंगचत अमा पांगथोखरे कोकोमी की कुमजा लिसिंग अनि कुंतर कुंतरेट की नौन थौ पुगदब सिंग खंदुना ngasi दगी थबक पुब हौखरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना असम की कालिया बोर्ड लुपा कोटी लिसिंग तरुक समापन यांखै की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट उरेप उयुंग तमखरे केंद्र की हाउसिंग अमसुंग अर्बन अफेयर्स की राज्य मंत्री तोखन शाहू की नुमित निनी की मणिपुर खोंगचत ngasi लोइसिनख्रे ngasi निनी चनब नुमित महाकना कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 7 द चतुना मफमदुदा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की मखाद सारिब युमसिंग यांगसिनखी महाकना अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 की मखाद पाइखतपा सलाम प्रोजेक्ट पुखरी असौब सेमजिनबगी थबकसु यांगसिनखी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन की मखादा लाइबाक लई ग्यास मनाक्ता लईबा सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर सिंग सुनदन वारी शानकी कक्सिंग मोराम लईबा मोराम्बा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SBM साइट सु मंत्री ने सतुन यांगसिनकी महाक मखाताना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमसुंग डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता हांगदोकपा IDP सिंग स्टॉल सु सतुन यांकी डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस कॉम्प्लेक्स मंत्री ने उ चारा थाकी मरुदा कक्सिंग की डेप्यूटी कमिश्नर उपुलुरी चैतन्य SP प्रियदर्शिनी लाइश्रम अमदी कक्सिंग फॉरेस्ट के ऑफिसर सिंह सरुक याकी मंत्री की खोंगचत अदुदा कक्सिंग की MLA मयांगलम रामेश्वर सुलोइनकी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी बेनेट जोशी ने हाइरी यूजीसी ने थोकपा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क्स की मखादा महिरोइसिंग शाना खोनबा स्किल डेवलपमेंट अमसुंग अतई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज सिंग की खुथांगदा क्रेडिट तानब यारे बिष्णुपुर जिला की मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ्रेंस हॉल दा हायर एजुकेशन की मतांगदा महाकना सभापति ओइदुना पांगथोखिबा मिफम अमदा श्री जोशी ने हाई सरकार ना यूजीसी की खुथांगदा हायर एजुकेशन द स्किल डेवलपमेंट सु हापचिले अमसुंग मसिबु एकेडमिक क्रेडिट अमा ओहेल्लै श्री जोशी ने हाई महौसादगी लेरक्लबा क्लासरूम दा युमफम ओइदुना मही तंबगी थोंग असिदा मतम मतम की ओइब दरकार लेबसिंग अदुसु फंगननब होनबगी तंगाई फदबलै होंगलक्लिबा टेक्नोलॉजी सिंग मरो ओइब पल्लुदुना महाकना हाई महिरोइसिंग दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतांगदा शिक्षा पीबा सिसु यामना मरो ओइब तंगाई फदब अमनी मसिगिदमक डेप्यूटी कमिश्नर ना AI की अवेयरनेस प्रोग्राम सिंग पाइखनबसु महाकना खंगनखी Education system, especially what is being taught inside the classroom, is not matching with what is required because time has changed. I am sure this, if the state could have a look at that what is the need, district-wide need, based on the environment in which the district is functioning. If the need of agriculture-related issues is more here, or handloom handicraft is more there, then the courses which are being offered in the classroom should be more related to that. Then only will there be interest and it will be useful for the students who are coming out of that. मिफमदुदा कॉलेज अथॉरिटी सिंगना कॉलेज लेवल मायुक नरिब खुदोंग चारब सिंग मरुइना महिरोइ सिंग अटेंडेंस समदि इंफ्रास्ट्रक्चर गमरी लेना वाफम क्या पुकटकी मिफमदुदा सरुक याखिबा प्रिंसिपल सिंगनसु सेल थोंगी फियम फतब इमुंगी महिरोइ कया लैरी मसिना क्लास सांग नाइन यावबद खुदोंग चादब मायुक नहल्ली हाइनसु फोंगदोकनकी मसि कोहननबा स्किल ओरिएंटेड अमदि थबक पीब ngamgdaba मखलगी कोर्स सिंग लेहंदुना महिरोइ सिंगना लारिक तंबग लोइनेना मसागी सेंटोक लेहंजनबगी वाफमसु हौदोकनकी मिफम अदुदा कमिश्नर होम एंड अशोक कुमार हायर मुसुंग टेक्निकल एजुकेशन की कमिश्नर एन जियोफ्री बिष्णुपुर जिला के डेप्यूटी कमिश्नर पूजा एलांगबम जिला थाकी ऑफिसर सिंह तोंगान तोंगान कॉलेज के प्रिंसिपल सिंह फैकल्टी मेंबर सिंह अमदि महिरोइ सिंह सरुक याकी जस्टिस कमिटी हेना पाकथोक साउथोकनबगीदमक मसिगी त्रिपुरा ब्रांच हांगदोखरे जस्टिस कमिटी के चेयरमैन जयचंद्र कोंथौजमना हाई खोंगथांग असिना मणिपुर की मपान चोइना खुंदारिबा मणिपुरी सिंग मरक्ता पुनसिन हंदुना अपुनबगी शक्ति अमा सागतपद चाउना मतेंग ओइरगनी आसाम त्रिपुरा बांग्लादेश अमसुंग म्यांमार चिंगबद खुंदारिबा मणिपुरी सिंग पुवारी की टांकक सिंगदा
कमदोंनो खुंदाखिबनो हाइबदो हौरक्लिबा मिरोलसिंगदा निंथिना खंगहनबा तंगाई फदे मालेमगी मियामदा अखोय असि मसागी पुवारी लेजबा अरीब फुरुप कांगलुपनी हाइबदु उटननबा होटनगदबनी ngasi thormaruda Tripura branch asigi mioi kunthra na saba thau pugadabasing Joychandra Konthokjamna wasak lauki tabiriba pawasi Akushvani Imphal dagini Nupi da sathaba miut minagi mayokta salai apunba nupi lamjinglup sanula na sinduna ngasi moirangkhom bokul makhongdagi singamai chingamakha fauba miyamgi oiba khongchit ama pangthokre masigi matangda sanulangi president TS Ibethoina hai nupi hatpa masung nupi da sathaba miut minagi sang hengalakpa thingnanaba amadi nupi gi mari lenaba kesing thuna loisinaba taksinba oina khongchit ase pangthokpani mahakna hai Morangong bukun makhong dagi na singjamay singa makha bidawang pupalam pag basket ground bakta akoina mas liliam chacharaga khoi pakthok chari be me phamchi akoi nupi nomakang dana leptan halakpa ki chatharak ba sida akoi gi nupi ki case pallaga thamai punama loisan biro nupi hat pa mi hat pharaga nupi gi mikap mera khon taraga lebi ga no pi hat pa khudake lepiu nupi case namjalaga thambi ga no haidana sanorana miam ga loinana pen da be kholau se chachabani Karam Sam MLA na hairi angang singbu sel tananaba thabak phangnabagi wakhalonda larik tamhanbagi mahutta mama mapa amadi maramda munungsiba loksingyan leiba mioi amamam ohinanabagi wakhalonda sembigadabani Imphal West kililong chajing mairal khongda ngasi pangthokpa mapa laikhidraba angang singda larik tamada mateng pangnanaba senthang yanthokpagi 18 suba thoromda wa ngangladuna Sri Shyamna hai larik hairabasu laisu khangbu watlabadi adugumba angang singna khunai yumbi oirakpa matamda pamdaba amadi thoaningdaba thodok kaya thorai maramaduna angang singda larik khakta tambibagi mahutta laisu suningthina tambigadabani mapa kaina khrabasu laihoriba mama singna macha singbu ningthina puning thogot biduna sembirabadi matik chaba mioi amamam oirakpa ngamngani mahakna hai ngasi di pithribi se yengone ai lebak ke khanba ai shakti kata khanba ai gi popularity khak tanba mioi ba samaj gi adi ai gi isha issue mayam pithribi da leriba miyam se sigani gai khalaktaba sina maram oidana pithribi se langabane aina semgadoidi ai isa tolop chaba paisa yamna phangba hatta paisa ora lana da khangde paisa paiba adu na teo mama bu masak khangba mama bu nungsiba mama gi damda kathok ngamba mathau masak khangba gyan phasana leiba khuna aisigi matik chaba icha ma oinana ba adu gi wakalon na icha semje Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi ki Core Committee ki anauba chahi lesingani kuntaruk kunteret ki convener amadi ko convener singa si lauthokre lamphenda laiba kokomi ki office ta pangthokpa paugi mifama mada nauna thau pugada basingi ming adu lauthokki YK dire nanauba convener oiragani tongan ba civil society organization singdagi lakpa mihut singna Core Committee ki Core Convener amasung tongan pham sing pairi Ariano sinabagi thorum aduda kokomigi hanagi convener khuraijam athobana hai hana thau puramba sing matam loirakpadagi mikhal fangtoktuna mathang tamgi nauna thau pugadaba sing khanmani anawa thau puba singna paikalakpat lebak miyamgi oiba thabak thorum singda miyamna makha na mateng pangbiu nauna convener oiraba YK dire na hai manipur gi wathok asi loisinduna santi amadi tangdu leitaba halakna bohana bada kanglup phurup singi marakta nungaina da leiba khudimak thadokna duna punna thodang lominaba changi mahakna hai Lairiba crisis asi matau karamna loisilakanda tangdu laitaba manglomda singsinba Manipuri kunayama karamna ohelakadagi habasi kokomigi tawdaba yadawa mangda lairaba taxmani aina koina logjabane hojik lairiba issue si sahi ahum fajalakadore issue si punna lamdam sida kundaminariba kanglo furu puna magna issue se crisis se munna khangminarakan aikoi kanglo furu masel gi marakta nungsinadaba nungainadaba puna maksi thadu okanda manglomda singsinba tangdu laitaba Manipuri kunayama semgatpagi tangai badabadu lai habsi kokomi da paujai Thaugi pothok hengat hanaba numit lai thaba masung laibak lehau fahanabagi matangda nongmagi oiba miyamda khanghanbagi thorma mangasi Imphal konjeng laikai da laiba Bhaskar Prabha Center da pangthokre Central Agriculture and University Imphal na Manipur Seva Samiti ga punna sinba thorma duda akhang ahi singna wa ngangki Imphal East ki Pangai Bazar da laiba Ram School da Senior Citizen Society Khundrakpam Asigi anaubu sahigi oiba mifama pangthokre thormadu da saruk yakiba society asigi secretary Dr. Khetrimem Kalana hai al oiriba singbu masa masu oiriba singna minung sigaloina na luna chana tawbigadabani Akashwani Imphal gi pau tabiri
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना असम के नगांव जिला की कालियाबोरदा ngasi lupa koti lising taruk chamapan yangkhai gi Kaziranga elevated corridor project ki urep uyung tamkhre thormodu wangang da प्रधानमंत्री na hai kilometer mariputaruk sangba Kaziranga elevated corridor project asi akoi bagi piom da sohandaba national highway project amani hauki ba sahi tararo masida lebak asi gi umang gi saruk hengat le mahang hai ek per ma ke nam campaign gi makhada hujik phawbada u koti sani humpu hena thakre mahang hai कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहाँ गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। केंद्र के एमएसएमई मंत्री जितन राम मंजी ने हाइरी एमएसएमई असि लेबाक असि साकुत हनबगी यांगलेन शरुनी न्यू दिल्ली दंगा सीपीएम विश्वकर्मा हाट हौदोकपगी थोरमदा वांगांगबदा मंत्रीना वाफम असि फोंदोखिबनी हौजिक सानबगी पाव खांगेंबम जेम्स तगी Manipur Adventure and Allied Sports Institute Masi Kairau Imphal East na sinduna tha asigi 35 dagi hauduna numit mangani chupna chatharakpa Winter Adventure Course lising ani kuntaruk ngasi Kairau da leiba Masi gi complex ta loisinkhre course asida trekking hiking rock climbing amadi yoga na chingba pangthoki District Football Association Thobal na sinduna Thobal ningom da leiba mini secretary chatharakpa ahum suba L. Chandra Kishore Memorial First Division Football League lising ani kunma kuntaruki champion SLYO Tekcham na oikre KPFC Kha Potsongbam na sinba ahanba state level football tournament ki final DYLYNFC na FC Moirang na lokre Kha Potsongbam dagi Kha Potsongbam public ground da ngasi sanakhiwa final match da DYLYNFC Moirang na KPFC Kha Pochongbambu tie break ta panjil ahum ani da maithi ba piki Taruk Suba Chandrana Ditofi ngasi sanakiba pre quarter final match ta Wangoi FC na Langtawal FC bu panjil mari ahum da thoikre atopa match amada Hauroi B Apunba FC na Milanjoy FC bu panjil ani amada thoikre Manga suba MNCA Super Plate Trophy lising ani kunma kuntaruki ngasi sanakiba match ta Force Ketrigao laktabadagi PCC may kubina walkover fangre Galaxy Cricket Club Kurai Sarzor Lekai na sinduna chathariba ahanba KCC Cup Kurai State Level Open Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta Cube 10 na SSYC bu run kunma panda maithi ba pikre atai match sing da YWC Patchoi na SSK Nganu Khongbu run trate ta Cube 10 na Simex pu wicket ahumda thoiki Sai Regional Center Lucknow da tha asigi kundagi kunithoi fawba pangthokadaba All India Inter Sai Wrestling Tournament Men and Women Under 15 and Under 17 category da saruk yagadaba sanaroi singi ming lauthokre Sai STC Imphal na thokpa chirol amada hai nupa sanaroi mari amadi nupi sanaroi mapan punna sanaroi 13 na saruk yargani Kiran अरोइबदा मरुयो पाव अमुहन्ना केंद्र की हाउसिंग अमसुंग अर्बन अफेयर्स के राज्य मंत्री तोखन शाहुना महाकी मंत्रालय की मखादा कक्चिंग जिला पाइखलिब थबकसिंग यंगशिनख्रे शिक्षा मंत्रालय की हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी बिनित जोशी ने हाइरी यूजीसी ने थोकपा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की मखादा महिरोइसिंगना एक्टिविटी सिंगी खुथांगदा क्रेडिट तानबा यारे नुपीदा सथबा मियोट मिनाइगी मायोक्ता सालाई अपुन मुनुपी लमजिंग लुपना सिंधुना ngasi इम्फालदा मियामगी ओइबा खोंगचत अमा पांगथोखरे कोकोमीगी कुमजालिसिंग अनि कुंतरुक कुंतरेट की नौना थौ पुगदबा सिंग खंदुना ngasi-dagi थबक पुबा हौखरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना असम की कालियाबोरदा लुपा कोटी लिसिंग तरुक समापन यांखैगी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट उरेप उयुंग तमखरे पाउलोइजरी